ambot tai jadi mo ko galok ka merantau masih ditokak sa disilok kamin reng ko digawar di bola kalok kano merantau ba jadi mo ka indo upa ka merantau ila daw bawan no indo upa mabarak ka loko bara ulit to pas sekolah na ako matanda-tanda kasi ina kapana ano ta. Iya, di mo tapos ako. Bah, pagi ko po ko sayang. Baka sa di mati. Nataro sayang ni. Ambo, may takilo ka kampo na tabi. Dia kada meranto na diga kada sa Cina silo da bawan no barakalo para uli pas sekolah ko matanda di na ambok mulo ka di kampung na tawe lo kana sa pangki doi barat na di mo ka patawin ka warang parat amatu de mesiri na kada tutugi ka siasi silo ka minret lele to minro wora Tongo na sa maamuro na Iya pare ambo, sedi pas aku aja terlalu paliso. Lo kana pala dolo dina. Lo dok kemana ya ambo dina. Tajam ambo dina. Patut lagi ambo. Tajam ambo na dina. Ambo lo kama sapa di baru uli pas baru kama tanda-tanda. Bilo ni lo kambo tai. Ang betul na. Terbisa. Mondo din malam din. Indo pa. Luka kalau no di Indo pa. Jaga anak tadi. Dia tak perlu lo kemaculun bela. Atu tu ke dia buat tai. Wih, dito ni kasi lo kata dengan merak. Tegin luka sapo doi nak dinreng bapak ulo kan merantau. Yang sadidan rewen ni. Nah, lokan karamin dua dole. Lukan paling menak. Nope. Arsalam lagi Lo kaki minta kro. Kris pelat na. Mas bamuro? Iya. Mesti sering tay. Amalak ni sa lima. Agak-agak lang ako ko joy. Kita na. Udah, kamang kutana. Biasa suka karo do di kaplan papan sa Manrilawa. Salamat, boss.
Kita manusia. Ikaw lude kayak aku boleh lude. Itu taman relawan itu kagak macam itu kagak. Pengantin sepupuku bos. Andai ada adik ukenai. Dalam na. Ambak bawan ni. Apa taruh orang ni. Labo matu kisi bana ni makna matu kan kena dua wi. Kemana merantau anu na. Mbok na. Ambok na. So ni makna bawa. Tomorrow for sure. Nah, apa? Udah pada aku mati angi Itu kagak untuk mati sama terus-terus. Nah kalau untuk biasa cantik kutuk menrum. Itu kagak luar jurus. Jurus aku bos. Cina pi tapi ada saga. Anak gete matu tuh dua jurus. Cina pi minta mutu tuh matu. Mana kena rodo anak gete kena mana ni rodo telui. Yang kayak jurus. Saga. Aja apa aku cuma sebum. Jurus magoloy sudah budak buri. Ya jurus daun. Ya jurus sanggar. Ya jurus kambing. Sanggar rumah kadang. 15 minutes later. Iko dua ko pidamot ko tangan-tangan madaring ko di daro dia melitua. Tanga mana ngiro na nagetena. Perhatikan matamu. Kita mana lalangnya madaring kalama motor sila makna. Ucilalena dia sutui. Nah, perhatikan ni. Pasal lo kawin awak di pasal. Dia lo kematu di daro ro melitua. Ini bos. Mana perinutua makna tu? Oh, perinutua makna bos. Iya, tanga-tanga lalangnya madaring kalabo Matato Iya, mau dikenal ko kalabo Di bawah bos. Lo kok kena ya tuh deh. Oke, boy. Jadi rolok kayak salma. Lo ke pulau ada lima mindro warna. Tidak aku ada oleh rodo. Oh, mindro. Mau bela bulana? Kan play main. Salma meminta kau minda warna lima doleng. Kocok ada bang sama sedih. Iya mina. Bego polis buat dua nak. Mae lah pokoknya. Bila jadi ke bola. Bukan play main. Bos naga bos. Mati numbuk balas denda nak tu. Kalau lari. Kemana kalau lari? Sama hidup aku mak mulia aku sama sabana aja. Jangan kenal kayak mana suruh pada jurus. Kubuka turun lagi. Kubuka di sana. Ikan sepuluh apa? Ya guruki. Iko, Ini jamu. Mana kita jamu? Si kulo na madar tahu tuh. Oh, perlu kita anak roda lakko je roy. Usah dipinsa ni cik. Celangan aku tak celang becur deh. Kayak darat
sanggup takut. Ano ka deh suna? Benci motor melo ke pele. Macam motor makrat mai ya. Woi, main sekolah sama. Kamu dari sejurus ki. Salama, maju. Dia pernah sejurusnya emak nasa lembay ya? Iya mana? Mati mana nih? Mati mana nembe? Mami itu Salma. Mi tadi the power of emak. Macam mana lu nak? Macam mana? Kapan Joy? Sebelum kita pulang teman-teman, mari kita baca doa dulu. Kita baca Al-Fatihah sama-sama ya. Al-Fatihah, dimulai.